Pozdrav dragi ljudi, toliko sam sretna što mogu ovaj video, odnosno ovaj unboxing podijeliti danas sa vama. Vi znate da ja unboxinge obožavam i da volim da vam pričam kroz videa. Hajde vidimo šta sam tu prelijepo zaista poručila sa weba. U pitanju su za početak 2 boce za supruga i za mene. Za njega sam poručila jednostavno crnu boju, a za sebe sa motivima lišća. Mislila sam se šta da odaberem dugo, jer ne znam se zaista koja je ljepša na webu, ali sam se odlučila sa motivima lišća zato što ja volim inače list kao simbol, jer me on asocira na promjenu koja je neophodna, a ja promjene zaista obožavam. Za dalje sam izabrala jedan dnevnik koji ću da vodim, jer sam dnevnike vodila čitavu osnovnu i srednju školu, tako da me to asocirala na neko super vrijeme i baš mi se javila želja da ponovo pišem dnevnik. Evo, toliko za sada. Naravno, tu je i olovka. Toliko za sada. Vidimo se u nekom od